Точикистон хотами ангуштарини ховар аст. Накҳаташ беҳтар зи садҳо атру мушку амбар аст. Дар фазои бекаронаш раҳбараш чун ахтар аст. Точикистон буд модар то қиёмат модар аст. бо шукргузорӣ аз фазои ободу осудаи замони истиқлол инак дӯстони азиз боз рӯбарӯи ҳамастем дар шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад ва ёдовар мешавем дар ин барнома савол барои дарёфти калима пешниҳод мегардад. барнома ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии Точикистон бо мақсади аршгузорӣ ба таъриху фарҳанг, забони давлатӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳ андозӣ мешавад. чун ҳар вақта дар шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад ҷавонони фаъол аз донишгоҳу донишкадаҳо иштирок меварзанд ва то ҷое мехоҳанд маҳорати худашон, дониши худашонро дар ин барнома бисанҷанд. имрӯз дар барномаи мо иштирок менамоянд як гурӯҳи донишҷӯёни фаъол аз Академияи Идоракунии Давлатии Назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон. хуш омадед. чун бинандаҳои азиз, пеш аз он ки мо бозии навро бо бачаҳо оғоз кунем, месазад аз барномаи қаблӣ каме ёдовар шавем, аниқтараш аз он суоли ниҳоие ки мо дар барномаи гузашта пешниҳоди шумо гардондем, вале мутаассифона то имрӯз ҷавоби дуруст аз тарафи тамошогарон пешниҳод нашуд ва барои ин месазад мо суолро бори дигар такрор кунем. суол чунин буд: шахси кунзеҳн, нодон, аблаҳ, аҳмақро чӣ мегӯянд? ошуфта, парешон, саргашта. як қисми калима ба сар вобаста аст. гуфтем калима аз 7 ҳарф иборат аст. нафароне ки албатта ҷавоби суолро дуруст ва хаттӣ ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. пеш аз оне ки ба бозӣ гузарем, мехоҳам аз таътил суҳбат кунем, яъне мавсими нави хониш чӣ гуна буд ва чӣ хел ҷараён гирифт раванди илмомӯзӣ? чӣ хеле ки ба ҳамагони мо маълум аст, солеро ки мо сепарӣ намудем барои кулли мардуми Тоҷикистон аз сабаби оне ки пандемия, яъне пандемияи COVID-19 шуда гузашт ва ҳоло ҳам ҷараён дорад, баъзан мушкилиҳоро ба бор овард. бар ҳамаи ин нигоҳ накарда соли хониши гузаштаро бо сари баланд сипарӣ намудем ва аз таътил мегӯем. таътил ҳам хеле хуб гузашт, дар ҷамъи хонавода қарор доштем, вақти худро бесамар нагузаронидем. албатта аз эҷодиёти бузургон, аз осори гузаштагони худамон, аз китобҳои бадеӣ, яъне мо хеле хуб истифода намудем, дониши худро сайқал додем. хулоса вақти зиёди худро ки масалан тӯли қариб аз 3 моҳ зиёдтар мо дар хона қарор доштем, барабар сарф накардем. бисёр хуб. албатта ва сардори дастаи шумо ки аст, то гурӯҳро каме муаррифӣ кунад, то ҷавононро аз кадом бахшҳо гирдоварӣ кардед? ташаккур зиёд. ман сардори даста ҳастам, рустам абдулхулуф ҳастам, донишҷӯи курси 4-уми Академияи Идоракунии Давлатӣ. дар гурӯҳ мо курсҳои 4-уму курси 1-ро ҷамъоварӣ намудем то як бозии нағзеро ба бинандагон пешниҳод намоем. бале, хуб. рустам, шумо бори барномаро тамошо карда будед? аз раванди барнома огоҳӣ доред ки чӣ хел бахшҳо дорад? бале, ман барномаро якчанд маротиба тамошо намудам, бахшҳоаш хуб медонам. ҳай кӯшиш менамоем ки як барномаи ҷолиберо пешниҳод кунем. чун шумо огаҳӣ доред, вале бинандаҳое ки ба тозагӣ ба барномаи мо пайваст шуданд, месазад бори дигар аз барнома ва бахшҳои он ёдоварӣ кунем. барнома шакли телевизионӣ, кросворд ва сканвордҳое аст ки бевосита шумо дастрасӣ доред, вақтро истифода мебаред, фикр мекунед ва пас он ҷавоби дурустро пешниҳод мекунед. барнома аз 3 давр иборат аст. дар даври аввал аз 7 нафари шумо бояд 3 нафар монад ва 3 нафаре ки ба даври дуюмро хат мегирад. албатта дар даври дуюм ба онҳо 3 суолӣ пешниҳод мегардад ва нафаре ки ба миқдори зиёди саволҳо ҷавоби дуруст пешниҳод мегардонад ба даври ниҳоиро хат мегирад ва албатта ӯро дар даври ниҳоӣ 7 суол интизор аст ва инчунин бо тӯҳфа низ қадрдонӣ мегардад. хулоса бо шартҳои барнома ошно шудем. ҳамин тавр дӯстони азиз, даври аввали шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирадро оғоз мекунем.
суоли аввалро барои муайян кардани ғолиби даври аввал пешниҳод менамоем. Бо диққат бошед, фикр кунед, саросема нашавед. муаннаси калимаи қаҳркунанда, ғазабкунанда, хашмгин. калима аз 6 ҳарф иборат аст. маҷозан ғолибу болодаст. номи шаҳр, пойтахти яке аз давлатҳои араб. савол фаҳмо аст бачо? марҳамат. خیلی که شما گفتید که پایتخت یکی از دولت‌های عرب و غیر از این شخص قهر کننده و فکر من یعنی کاملا باوری دارم که این قاهره است. قاهره. مجازاً ما گفتیم غالب و بالاده است. یعنی افاده میکند قاهره؟ فکر میکنم که اکنون اصحاب اونی که گفتید یکی از دولت‌های عرب است. یعنی شما یک پهلوی کلمه رو فکر کردید؟ هم اگر ما به معنای تحت لفظی قاهره نگاه کنیم این از همون شکلی کوتاه کلمه قهر. قهر است. ولایت بر همه آفاق منصور، سپاهت قاهر و اعداد محقور گفته است نظامی و جواب کاملا درست است و افتخارش را یک کف میکنیم. همینطور ما اشتراکچی اول رو انتخاب کردیم. اکنون سوالی دیگر پیشنهاد می شود. از بین رفتن، نیست شدن، نابود گشتن کلمه از 5 حرف عبارت است. شکست، نقصان، کمی، ضرر، زیان، آفت. میل کردن آفتاب به غروب، به شکست و خرابی دچار شدن، برهم خوردن، فنا گشتن، به آخر رسیدن عمر، برگشتن و دور شدن از جای جدایی. یعنی ببینیم که یک کلمه چقدر معنی های زیاد را در خود فرا گرفته است. مرحمت. کی جواب دارد بچه ها؟ وریانت ها باشد مرحمت. چون شما گفتید وریانت پیشنهاد کنید، ما یک کلمه در یادم اومد وابسته به همین، یعنی فراق. فراق ها؟ یعنی شما به معنای جدایی رو فکر کردید این کلمه رو؟ لیکن باز ما گفتیم از میان رفتن، نیست شدن، به آخر رسیدن عمر. مرحمت. عمر به آخر میرسد، شاید وفات باشد. وفات. این کلمه یعنی تا جای ای را افاده میکند و البته سینونیم همین کلمه است. وریانت من این کلمه نابود باشد. نابود. نابود ما این کلمه را گفتیم. نابود شدن، نیست شدن، به آخر رسیدن. وریانت من همین است که جواب این یعنی تمام. تمام. تمام شدن. البته این کلمه هم افاده میکند تا جایی، ولی کلمه ای که ما گفتیم و اینقدر معنی ها را که در خود نهان دارد البته دیگر است. وریانت دیگر. مرحمت. وریانت باشد. زوال. دولت وقتی زوال مییابد به نیستی میرود. همین گونه است. یعنی شما وریانت پیشنهاد میکنید و با کلمه پیشنهاد کرده اتون معتقد نیستید. بگرفت کار حسنت چون عشق من کماله، خوش باش آنکه نبود این هر دو را زواله. بله، جواب کاملا درست است. این کلمه زوال بود. سوالی سوم پیشنهاد می‌گردد. در گذشته دولت فرانسه و عموما اروپا را چنین میگفتند. کلمه از 6 حرف عبارت است. نوعی از متاع ابریشمی، کوپاراس میس، سربند زنانه از متاع ابریشم، مجازاً خوشروی سفید پوست. من میخواستم از بانوان پرسیم برای که سربند زنانه از متاع ابریشم، شما شاید واخورده باشید با این کلمه. از مادران و عموما از بیبی‌هایتان شاید فهمیده باشید. کلمه هست که در فرهنگ ما رایج است. البته من فکر میکنم که شاید جواب فرنگ باشد. فرنگ. جواب فرنگ پیشنهاد شد.
хушрӯи сафедпӯстро маҷозан фаранг мегӯянд? мумкин мегӯянд? ин духтарак то ҷои боварӣ надорад. рӯзгорест ба абрӯи ту ҷанг аст маро, рӯи ҳиммат ба дами теғ фаранг аст маро. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи фаранг буд. ҳаминтавр дӯстони азиз, мо се иштирокчии даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро интихоб кардем. акнун чун қоидаи барнома месазад бо 4 нафари дигар хайру хуш кунем, чунки шояд ин калимаҳо то ҷои ба сари шумо наомад, шояд то ҷои вазнин буд, душвор буд суолҳо, вале дигар рафиқонатон аз шумо пешдастӣ карданд, ба ин суолҳо ҷавоб пешниҳод карданд. ба ҳамин хотир дилозурда нашавед. ин барнома аст. бори дигар барои дастгириҳо, барои омаданҳоятон изҳори сипос. хуш омадед. дӯстони азиз, идома дорад шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ва акнун мо се иштирокчии даври дуюмро интихоб кардем. биёед акнун бо онҳо шинос мешавем. марҳамат. рустам абдулқулов ҳастам, донишҷӯи курси чорумии Академияи Идоракунии Давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон. рустам, шумо бо хоҳиши худатон ба академия ҳуҷҷат супоридед ё тавсияи наздикон будум ман? ҳам бо хоҳиши худам буду, боз бародарам тавсия доданд ки ҳамин донишгоҳро интихоб намоям. бародарат чӣ гуфта тавсия доданд? гуфтанд ки вай донишгоҳи нағз аст, кадрҳои нағз тайёр мекунад, яъне кадрҳои тайёр менамояд ки дар сатҳи соҳаи хизмати давлатӣ метавонад ки мутахассиси баландсоҳа шуда кор фаъолият намоед. мо низ ба ҳамин чиз итминон мегардем ки шумо дар оянда яке аз мутахассисони бисёрам номовар ва дар сатҳи роҳбарӣ бошед. марҳамат. шумо? гулафрӯз бобиева ҳастам, курси якуми факултети Идоракунии Давлатӣ, Академияи Идоракунии Давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон. хуб, гулафрӯз, дар баробари таҳсил боз чӣ кор мекунед? дар баробари таҳсил боз ба забономӯзӣ машғулам, омӯхтани забони англисӣ. хуб, аллакай забони англисиро омӯхта истодед ё аллакай медонед? Не, медонам, боз сайқал дода ҳастам. савияи дониши худро сайқал додам. муродқулов рақибҷон ҳастам, донишҷӯи курси 4 факултети Идоракунии Давлатии Академияи Идоракунии Давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон. беҳтарин. ҳаминтавр дӯстони азиз, бо иштирокчиён ошно шудем. рақибҷон, гулафрӯз ва рустам. ба ҳар се иштирокчиён барор мехоҳем. бигзор мегӯянд майдон аз далер аст, бигзор ҳамаи шумо дар майдон далер бошед ва соҳиби тӯҳфа гардед. суоли аввалро аз кӣ оғоз кунем? акнун бо хоҳиши худатон. марҳамат. аз рустам оғоз мекунем. рустам аввалӣ шуда даст мебардорад, чун рустами достон мехоҳад дар майдони набардҳо бошад, ҳамеша аввал бошад ва пирӯз бошад. ба ҳамин хотир мо аз рустам оғоз мекунем. модест чун мумии нарм ки хокистаранг ва хушбӯ буда, бештар дар уқёнуси Ҳинд ва ором аз меъда ё рӯдаи моҳие ҳосил менамоянд. ин моҳӣ низ ҳамин номро дорад. ҳакимон дар гузашта онро дар тиб истифода мебурданд, ҳоло онро фақат дар саноати атриёт ба кор мебаранд. маҷозан зулфи маҳбуба албатта бо калимаи соро хушбӯйтарин, киноя аз зулфи нозанинон бо калимаи тар, маҷозан чашм. ана ҳамин қадар буда аз маъниҳои ин калима рустам. чӣ хел кунем, ҷавоб ҳаст ё аз вақт истифода мебаред? савол умуман фаҳмо аст рустам? барои фикр кардани рустам 10 сония вақт дода мешавад. вақт рафт. марҳамат рустам. мутаассифона ҷавоб нест. чӣ хел ҷавоб нест? гуфте савол фаҳмо аст, ҷавоб нест.
савол душвор буд? душвор набуду. чӣ хеле ки ба хотир наомада? мутаассифона охир ин калима ба хотири рустам наомадааст. акнун ба хотири рустам биёяд, мо чунин мисраҳоро ба забон меорем. пур карда зи зулфи пурхаму тоб, домони ҷаҳон зи анбари ноб, гуфтааст мавлоно ҷомӣ. ин калима чӣ буд ба фикратон рустам? анбар буд. ҳеҷ гап не рустам. ду суоли дигар дар пеш аст албатта. шояд ба он суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунед ва суоли дигар ба гулафрӯз пешниҳод мешавад. акнун моддаи хушбӯи сафедтоби тақрибан беранг ки дар тиб кор фармуда мешавад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. камфара мегӯям боз? боре бо ҳамин хеле калима вохӯрда будед. номи яке аз амирони золим дар шоҳнома рустам ӯро куштааст. номи чашмаи афсонавӣ дар биҳишт. барои фикр кардан 10 сония вақт. маравад гулафрӯз. ҷавоб ҳаст? не, мутаассифона ҷавоб нест. охир гулафрӯз низ ҷавоб надоранд. вариантҳо ҳам ҳаст? гулафрӯз, савол душвор буд? душвор. шоҳномаро ба фикрам хондед? нест ғайр аз шоми наумедӣ ба арзи муддао, дар нафас кофур гӯё чун саҳар дорем мо, гуфтааст нақибхони туғрал. ҷавоби дуруст чӣ буд ба фикратон? кофур. кофур буд охир ҷавоби дуруст. суоли аввал ба иштирокчии сеюми барнома пешниҳод мешавад. филизи моее ки ба ранги нуқра буда, агар ҳарорати ҳаво мӯътадил бошад, аз ҳам ҷудо шуда ба ҳар тараф ҳаракат кардан мегирад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. маҷозан ашк, оби дидаро ҳам чунин мегӯянд. ба ин калима агар калимаи оташинро илова намоем, киноя аз офтоб аст. агар калимаи шудан илова гардад, маънии беқарор шудан, бо изтироб ба ҳаракат омадан, ҷорӣ гардидан, гурезон шуданро медиҳад. арабҳо онро зайбақ мегӯянд. яъне ки ҳам аз дарсҳои кимиё мо медонем, хуб, он моддае ки ба ҳар тараф аз ҳамдигар ҷудо шуда медавад, хуб, симоб аст. симоб. варианти ман симоб. ба ин калима агар калимаи оташинро илова намоем, киноя аз офтоб аст. чӣ хел варианте ки ман интихоб кардам симоб. варианти ягона? симоб. аз вақт кор намегирем. равон об дар сабзаи обвард, чу симоб дар пайкари лоҷвард, гуфтааст. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. боз бармегардем бар рустам. ҷасурӣ, далерӣ, шуҷоат. калима аз 7 ҳарф иборат аст. нотарсӣ, густохона, густохӣ, бебокӣ, ҷуръат нишон додан, дилу гурда кардан. ҳатто ин калима дар гузашта номи яке аз барномаҳои варзишӣ буд. савол фаҳмо аст рустам? варианте ки ман пешниҳод мекунам ҷасорат. ҷасорат? чӣ хел ҷасорат?
шумо гуфтед ки яке аз барномаҳои варзишӣ буд, шояд ки ҷасорат бошад. шояд масалан ҷасурӣ далерӣ мекунанд, шуҷоат нишон медиҳанд, ин ҷасорат нест? ҷасорат аст, на? бале. вале шумо фақат номи барномаи телевизиониро дар хотир гирифтед. чаро акнун мухлиси ҳамон барнома будед? Ев, дар фикрам ҳама хеле омад. яке аз куҷое омада? ҳеҷ гап нест. варианти ягона? варианти ягонаи пешниҳод намудаи ман ҷасорат. ҷасорат. тағйир намедиҳем. Не. рустам на аз вақт истифода бурд ва то ҷое ҳам фикр накарда ин калимаро пешниҳод кард ва рӯи калимаи ҷасорат истодагарӣ намуд. биёед акнун ба ҷуръаташон ба ҷасораташон каф мекубем, чунки ҷавоб комилан дуруст аст. шукри неъмат бигуфтам ва зимни хидмат бибусидам ва узри ҷасорат бихостам, гуфтааст Саъдӣ дар Гулистон. ҷавоби шумо дуруст аст, Рустам. ва акнун суоли навбатӣ ба иштирокчии дуюми барнома. парешон, бетартиб, пароканда баргашта вожгун бесомон, ошуфтахотир, парешон ҳавас, девонаи ишқ, ошиқи шайдо. калима аз 6 ҳарф иборат аст. боре ғазалҳои ошиқӣ хондед? бале, ашъори ҳофизи шерозӣ, Хуб. низоми ганҷавӣ саросар аз мавзӯъҳои ишқ ҳастанд. бале. ва дар ҷавоб ба саволи шумо вариант пешниҳод мекунам, шояд маҷнун бошад. маҷнун. маҷнун. баъд мо инҷа гуфтем баргашта вожгун, бесомон, ошуфтахотир. муҳимтар аз ҳама шумо сари калимаи ошуфтахотир, парешонҳавас. Парешонҳол ҳам ба ҳамин парешонҳол. бале, парешонҳол. ҳол ба ҳамин калимаи маҷнун мувофиқ аст. бале. охирон ҷавоби ман ҳамин маҷнун. дигар вариант надорам. вариант дигар нест. хуб, аз вақт истифода мебаред? намебаред? Не. ҷавоби ягона? калимаи маҷнун. маҷнун. маҷнун аз фироқи лайли, аз ғизои мухталиф ё аз таом табъи шӯрида ҳаме бинад маном, гуфтааст Мавлоно. мутаассифона охир ин калимаи маҷнун набуд. ин калимаи чӣ буд? шӯрида буд. шӯридаву савдозадаи ишқ шудем мо. ғазалҳои ошиқӣ бисёр хондед? чӣ хеле шӯридаро фикр накардед? ё фақат дар бораи маҷнун хондед? қиссаҳои лайлию маҷнун бисёр писанд аст ба фикра ба. суоли дуюм ба иштирокчии сеюми барнома. омода шудан, тайёр будан, омодагӣ, муҳайёӣ, қобилият, лаёқат, тавоноӣ ва қудрати анҷом додани коре. калима аз 8 ҳарф иборат аст. савол фаҳмо аст? бале, савол фаҳмо аст. аз вақт истифода мебаред? ё ҷавоб аст? ҷавоб аст. ҷавоб ҳаст? бале. маравад. мо доимо дар ҳолати омода бош қарор дорем. беҳтарин. яъне калимаи омода бош. омода бош? бале. ин ҷавоб ягона аст? бале. чӣ хел омода бош? яъне ки мо гуфтем калимаи омода шудан, омода шудан, тайёр будан, омодагӣ, муҳайёӣ, қобилият, лаёқат, тавоноӣ ва қудрати анҷом додани коре. яъне нафаре ки чунин махсусиятҳо агар дар ӯ бошад, бо як калима баён мекунанд тавоноии ҳамон одамро. баъзан мегӯянд ки ӯ нафар модарзод аст. ҳамон калимаро мегӯянд. барои фикр кардан 10 сония вақт. марҳамат, вақт ба анҷом расид. боло ҳам калимаи омода бош аст? не, ман боз варианти дигар фикр кардам барам. шояд калимаи боистеъдод бошад. бо истеъдод. бале. мо гуфтем калима аз 8 ҳарф иборат аст.
با استعداد گفتیم. باز واریانت دیگر چی بود؟ آماده باش. آماده باش گفتیم. басканворд баробар меояд ҳамин калимаҳо. калима аз 8 ҳарф иборат аст гуфтем. کلمه استعداد. استعداد. بله در این کلمه استم. من با استعداد گفتم. اما دیدم کمتر زیادتر میده. به هر حال یعنی با استعداد تقریبا یعنی 10 بله من 10 حرف بشود. بله. خیلی شماریده میبرم کمتر زیادتر میبرد هر مقدار حرفش. یعنی که کلمه استعداد. بعد آماده باش رو چی خیلی کنیم اکنون؟ شاید آماده باش درست باشد. من در فکر خودم میستم یعنی که کلمه استعداد. اوفی چنین میگوید لشکر او را استعداد تمام نبود. بله جواب کاملا درست است. این کلمه استعداد بود. اکنون سال سیوم با اشتراکچی یکمین برنامه با رستم. عالم علم حساب و هندسه، نقشه‌کش، اندازه‌گیر، مساحت پیما، بیناکار، معمار. کلمه از 8 حرف عبارت است. در ساحه‌های علاهیده استفاده می شود. برای فکر کردن رستم 10 ثانیه وقت. مرحمت رستم وقت به انجام رسید. شاید مهندس باشد. مهندس؟ چه خیلی مهندس؟ آقای که گفتید که معمار، نقشه‌کش با همین واریانت ها موافق می آید. جواب یگانه؟ مهندس. تغییر نمیدیم؟ نه تغییر نمیدیم. گر دویدی مهندس یک ماه بردرش چون فلک نبودی راه گفته است نظامی و جواب کاملا درست است. جواب درست است. سال سیوم با اشتراکچی دویمی برنامه آن که طرحی کشیده و دیگر گلدوزی ها را با قلم پاره متا کشیده می دهد. کلمه از 8 حرف عبارت است. دبیر و کاتب چابکدست کسی که زندگیش با این کار می گذرد. آن که رسام، نویسنده، روزنامه نگار او را چنین نام هم میبرند. گل افروز گلدوزی میکنید شما؟ کم کم میکنید. بسیار نمیکنید. الان گلدوزی ها را چه خیلی میدوزید شما؟ اسمش را خوب روی متا تصویر میکنن. بعد با وسیله رشته های ابریشمی بدرنگه سوزنی دوزی میکنن. سوزنی دوزی میکنند. آن همین کلمه که ما باید جواب درست پیشنهاد شود بسیار نزدیک است به همین انشای شما. همین سوال شاید خوب جواب نقشه‌کش یا رسمکش قلمکش. قلمکش. رسام، نقشه‌کش، بعد قلمکش شد. 3 واریانت. یک و یک بار آمد. مثال هر سهشان مانندی دارن و تنها نقشه‌کش در کارهای ساختمانی، رسمکش در رسامی، در سوزنی دوزی قلمکش. قلمکش، نویسنده، باز روزنامه‌نگار گفتیم ما. آنها نیز از قلم استفاده میبرند. استفاده میبرند. برای ما آنها برای نوشتن مثال داستان‌ها، اثرها، شخصی دوزنده برای رسم کشیدن اما گل مثال گل میکشن یکم نقشه دیگر. جواب یگانه قلمکش. سعدی چنین مینگارد قلم گفتا که من شاه جهانم قلمکش را به دولت میرسانم. بله جواب کاملا درست است. این کلمه قلمکش بود. جواب درست است. و باز برمیگردیم به اشتراکچی سیومی برنامه. هوشتک، خوانش و آواز پرنده ها، صدای پرنده های وحشی، آواز غیجیراسی، آواز قلم در وقت نوشتن، بانگ، فرستاده وکیل الچی میانه رو. سوال فهمو است؟
برای فکر کردن 10 ثانیه وقت. مرحمت جواب شما؟ سفیر. وریانت اخیرونی من سفیر. چه خیلی سفیر اکنون؟ یعنی که در اینجا گفتیم که مثلا آواز غیجراسی را سفیر میگویند؟ شاید در ادبیات بدیهی استفاده برند، لیکن من در چی به این تکیه کردم در اون که در اینجا درباره میانه رو درباره باز که گفتید نفری که فرستاده می شود، یعنی ما در سیاست داریم که در علم اونها سفیر میگوییم. سفیر. بله. جواب یگانه؟ سفیر. سفیر. بلبل از شاخ گل سفیر کشید و از گل نیلوفر نفیر کشید گفته است مشفقی و جواب کاملا درست است. جواب درست است دوستان عزیز. همینطور دوستان عزیز دور دوم شو برنامه ذهنی میزانی خیرات به انجام رسید و ما از 3 اشتراکچی که در برنامه بسیار هم اشتراکی فعال نمودند رقیب جان را که رقیب این دو نفر گردید و با سوالها با 3 سوالی دور دوم جواب درست پیشنهاد گردان. اکنون راحت پیدا می نماید با دور نهایی برنامه. برای هم رستم و هم گلافروز جهت اشتراک فعالشان اظهار سپاس میکنیم و 2 کتاب به هر دوی این اشتراکچی تقدیم می نماییم. همینطور دوستان عزیز رقیب جان اشتراکچی دور نهایی برنامه شد و هم با رستم و هم با گلافروز برای اشتراک فعالشان اظهار سپاس میکنیم و با فکر شما بازی امروزه چه خیلی صورت گرفت؟ من میخواستم کمی اندیشه‌هایتان رو دایر با جریان گرفتن بازی امروزه اکنون بفهمیم. مرحمت. بازی امروزه به نهایت در سطح بلند گذشت. ما خیلی کوشش نمودیم، با سوال‌هایی که میدونستیم جواب دادیم. در ندونستن میتوانیم میرویم مطالعه میکنیم، باز آماده میشویم و رقیب جان موفقیت خوانیم. شما اگر همون سوال انبر رو میدونستید حاضر در رقیب جان قرار میگرفتید، لیکن از یعنی میدید که باز رفته از سری نو مطالعه نمود و دانش‌های نو به خود گرفت. چه خیلی شد که رستم شما شاید سراسیمه شدید ها؟ هیچ گپ نیم. و گلافروز مرحمت شما چی؟ سوال‌ها با فکرم دشوار بودن؟ سوال اول در بخش دوم کمی دشوارتر بود. دیگر سوال‌ها آسان بودن، شاید ما سراسیمه شدیم. شاید سراسیمه شدید نه؟ هر هیچ گپ نه، باز مطالعه میکنیم، سویه دانشمون رو باز زیادتر میکنیم. برنامه امروزه خوب بود، جالب بود، به ما پسند شد. برنامه بهترین هم بود که خطا نمیکنیم، زیرا سوال‌ها از هر سمت از فن‌های گوناگون به ما پیشنهاد شدن. خوب کوشش میکنیم باز در برنامه‌های دیگر در سال دیگر جرابینی اشتراک کنیم. باز رقیب جان نیز موفقیت خواهیم. خوش میکنیم این برنامه‌ها زیادتر شوند و صفحه اشتراکچیان نیز افزاید. تشکر. صحتمند و سربلند باشید و شما نیز خودتان را از رقیب امروزه برنامه‌تون رقیب جان کم ندانید، برای که اشتراک شما هم بسیار هم نظررس بود و اکنون میتوانید با سربلندی برنامه ما رو ترک کنید. خوش آمدید بار دیگر. بیننده‌های عزیز، شما دور نهایی شو برنامه ذهنی میزانی خیرات را تماشا دارید و از 7 نفری که در برنامه اشتراک نمودند تنها رقیب جان مرادقلوف دانشجوی بخش 4 اکادمیای idorакунии давлатии назди президенти جمهوری توچیکستان با دور نهایی را خط گرفت. برای رقیب جان در این دور 7 سوال پیشنهاد می شود. با شما موفقیت خواهیم رقیب جان و باوری داریم که با این سوال ها البته اندیشه خود، فکری خود و جواب‌های درست دقیق خودتان را پیشنهاد می‌نماید. آغاز کنیم. جدایی از وطن
دوری از یار و دیار غریبی مسافری. کلمه از 6 حرف عبارت است. آنجا که وطنی کس نیست، جای دور از خان و مان. در گفتگوی جنجال خرخشه. وقتی یک نفر از یار و رفیقش جدا می شود، از نزدیکش جدا می شود، یا اینکه به ملک غریبی می رود، در غریبی منزل اختیار می کند، در آنجا با یگان کار و فعالیت فرو گرفته می شود، میگویند که در دیار غربت. در دیار غربت ها؟ مثلا بله. و وریانتی که من پیشنهاد میکنم این کلمه غربت است. غربت. جواب یگانه؟ غربت. تغییر نمیدیم. زی دنیا می رود خیسره و بزیری لب همه گوید دلم بگریفت از این غربت تمنای وطن دارم گفته است. بله جواب کاملا درست است. این کلمه غربت بود. البته شما توجه به سینما دارید، تماشا میکنید و اثرهای صدرالدین عینی رو نیز خوندید؟ قسماً خوندگی هستم. قسماً خوندید. مرگ سودخور رو خوندید؟ من فیلمش رو تماشا کردم. فیلمش رو تماشا کردید. و سوال ما نیز البته سینمایی است. و اون رو کتاب روسیش رو خوندم. سمرت رستوفشیک. حالا همین سمرت رستوفشیک یا به اصطلاح مرگ سودخور رو سال 1966 به اکران‌ها برآمده است. کدام کارگردان تاجیک تهیه نموده است؟ کلمه از 5 حرف عبارت است. فیلم کدام کارگردان تاجیک است؟ نام کارگردان؟ بله، نام کارگردان. با فکر من این فیلمی که تهیه کرده شده است کارگردانش باریس کیمیاگاروف. باریس کیمیاگاروف. جواب یگانه؟ باریس کیمیاگاروف یعنی باریس. یعنی باریس. متاسفانه این باریس نه بلکه طاهر صابروف بود. رقیب جان از وقت استفاده نبردید و زود. من فکر نکنم که از وقتم استفاده نبردم. فقط باریس رو میدونستم. بله. موافق اومد. یعنی با 5 حرف با این خاطر از وقت استفاده نبردم هم بفایده بود. هیچ گپ نه. و این کارگردان البته فیلم های واخوری در دره مرگ، فیلم خیانت، 3 قسمی فیلم های شهرزاد و فیلم بسیار دوست داشتنی واسه رو نیز همین کارگردان گرفته است و باز چندین فیلم های دیگر به واسطه در کار تهیه‌گری طاهر صابروف روی نوار آمدند. هیچ گپ نه رقیب جون، هر چیزی که در زیر پا پهن کرده می شود، هر چیزی گستردنی از قبیل گلیم پلاس. کلمه از 5 حرف عبارت است. اسباب و انجام چیز و چاره سامان دارایی با ایگری. سوال فهمو است رقیب جان؟ خب جواب دارید یا از وقت استفاده میبرید؟ برای فکر کردن 10 ثانیه وقت. مرحبا رقیب جان. با اندیشه من یعنی من با خلاصه آمدم که کلمه بیسات رو پیشنهاد کنم. بیسات با شکل کلمه بیست یعنی که موافق‌تر است. جواب یگانه؟ بیسات. تغییر نمیدیم؟ نه. باغ و بستان دلکش است و کوه و صحرا هم خوش است. هر کجا گویی بیسات عیش را آنجا کشیم گفته است هلالی و جواب کاملا درست است. این کلمه بیسات بود. سوال دیگر. ایستادن راست خستن. کلمه از 4 حرف عبارت است. راست شدن آفتاب در نیم روز، مجازاً هستی، وجود موجودیت، سرکشی نافرمانی شورش، اسیان. کلمه گفتیم از 4 حرف عبارت است. برای فکر کردن استفاده نمیبرم. خوب
аз вақт истифода намебарад? яъне ки ин калима калимаи қиём аст. қиём. дигар намекунем. ҳусни бутони олам рӯ дар завол дорад. дар авҷи хубрӯӣ меҳри ту дар қиём аст гуфтааст туғрат. ва ҷавоб комилан дуруст аст. яъне ин калимаи қиём буд. бале. суоли дигар. машк ё хике ки дарунашро пурбод карда бар вай савор шуда аз об мегузаранд. саноч. калима аз 6 ҳарф иборат аст. дар филми масалан ман дидагӣ будам дар филми ҷура охотник из Минархара. дар онҷо аз дигар намуди шаклан байн монанд истифода бурда буданд, лекин хуб. шояд ҳамин буд. ман қисман дар ёд дорам вақте ки аз як соҳил ва дигар соҳил мегзаранд, ман фикр мекунам ки ин калима калимаи машкоб аст. машкоб. машкоб. мо гуфтем машк ё хик. хике ки дарунашро пурбод карда ба вай савор шуда аз об мегузаранд. яъне машк ва оба шумо яъне ҳам обро дар асл бояд ки он бо бод пур карда шавад. дар машкоб бошад об пур карда мешавад. яъне аз об мегузаранд ку. шояд ҳамин дуруст бошад. хир намедонам. ҷавоби ягона машкоб. машк об. мутаассифона ин калимаи гупсар буд. фикри ман намеомад. аз ду сари ино ман намедонистам. ҳеҷ гап не рақибҷон. беривоҷӣ ва бехаридории чизе, беравнақ, бемуштарӣ гуфтем. калима аз 5 ҳарф иборат аст. бозоре ки дар он ба матои харидор кам аст ё ҳеҷ аст ё надорад. моли касмахар, ҳеҷ кас намехарад. пайдо нашудани харидор ба моле. бо сабаби моли корхона бехаридор мондан корхона аз кор мемонад. марамад рақибҷон, аз вақт истифода мебаред? 10 сония вақт рафт. марамад рақибҷон. мутаассифона ба ин савол. мутаассифона охир рақибҷон ҷавоб надоштанд. ба ду чашми наргисинат, ба ду зулфи анбаринат, ба ду лали шакаринат ки касоди шакар омад гуфтааст Шамси Табрезӣ. касод. бале фармоед. ҷавоби дуруст касод буд. мутаассифона. саволи ниҳоӣ. баландӣ, рифъат, фавқ. калима аз 3 ҳарф иборат аст. баландтарин нуқта ва ё дараҷаи чизе осмон. калима гуфтем аз 3 ҳарф иборат аст. шоире дар як ҷое мегӯяд ки сухан аз арши барин омадааст, хуб, баҳри покон ба замин омадааст. бале. аз ин хотир ман интихоб мекунам калимаи арш. ҳумои авҷи саодат ба доми мо афтад. агар туро гузаре бар мақоми мо афтад гуфтааст хоҷа ҳофиз. бале охир ҷавоби дуруст ин калимаи авҷ буд. вале букине фикр мекунам аз бозии шумо кули бинандаҳои мо ҳаловатам бурданд, барои он ки бисёр як бозӣ буд ки қариб қисмати саволҳо беистифода аз вақт ҷавоб дода шуд ва ин муваффақияти шумост. яъне дар даври дуюм низ шумо тавонистед суолҳоро беистифода аз вақт ҷавоби дуруст пешниҳод гардонед ва агар ба 4 саволи барнома ҷавоби дуруст дода бошед, ин ғолибияти мутлақ аст аллакай. ва мо барои иштироки фаъол ба шумо 2 тӯҳфа тақдим мекунем ва барои дастгириҳояшон ба сарпарастон донишгоҳи аграрии ҷумҳурии Точикистон ва телевизиони синамо изҳори сипос мекунем.
рақибҷон, шумо ғолиби даври ниҳоии барнома шудед. То ин давр омадед ва дар рақиби 6 нафари дигар истодагарӣ намудед. Ва акнун ман мехостам оид ба бозӣ ва анамун ҳиссиёти ғолиб омадан сухан мегуфтед. Марамат. беҳад барномаи хуб бо пешкаши бинандагон гардонидем. ман пеш ҳастам ва як маротибаи дигар миннатдории худамро ва инчунин миннатдории Донишчуёни Академияи Идоракунии Давлатиро ба тамоми кормандон ва тамоми аъзоёни телевизиони синамо мерасонам. ва ман хушнуд аз он ҳастам, ки дар барномаи шумо ширкат варзидам ва ғолиби ин мубориза гӯем ҳама хато намекунем гардидам. ва он саволое ки ман имконияти ҷавоб додан пайдо накардам, бибинед ки ба истилоҳи ба сарам наомадан ҷавобҳои дуруст. ман аз он рӯ афтода нестам, ғамгин нестам. ин моро ба чӣ водор месозад? яъне моро ба он водор месозад, ки мутоиларо зиёд намоем, ҳатто филмҳоро зиёдтар тамошо кунем. яъне филмҳоро аз аввалаш неу, аз оне ки филм оғоз мешавад неу, ҳам қисмати аввал, яъне коргардони онро хонда гузашта бошем ва хотир гирем. ва дар қисмати охири филмҳо низ, яъне коргардон инчунин дар нақшҳои асосӣ киё яъне баромад мекунанд, иҷро карданд. яъне ба ҳамин чизҳо аҳамият диҳем. аз ҳама нафароне ки филмдӯстдор ҳастанд хоҳиш карда мешавад, ки ба коргардонҳо аҳамият диҳед. ташаккури зиёд. хеле хурсандам. сипос рақибҷон барои суханҳои бисёр самимиву заминиву инсонӣ. ва мо бозам ин ғолибияти мутлақро ба шумо табрик мегӯем. бигзор шумо иштирокчии доимии барномаи мо бошед. пайваста биёед бо ҳайати гурӯҳатон ва аз чунин бозиҳои ҷолибу ҷаззобатон кулли бинандаҳои телевизиони синамо завқ бибаранд. бинандаҳои азиз, мо дар поёни нашри имрӯзаи барномаи Мизони Хирад қарор дорем ва саволи ниҳоиро ба шумо пешниҳод мекунем. ху гирифтан, унс пайдо кардан бо касе дӯстӣ, ошноӣ, ҳамнишин, ҳамсӯҳбат, ҳамқадаҳ, ҳамкоса одат кардан ба чизе? калима аз 4 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин шуда ҷавоби дурустро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо сарбаландӣ, пирӯзиҳои нав ба нави эҷодию ҳунариро дар зиндагӣ таманно дорем. сеҳатманду пирӯз бошед.